Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav iz Šume. Še zadnja tekma 20. kroga prve lige Telemach je pred nami. V Kidričevem se bosta srečala Aluminij in Olimpija. Zelo zanimivo bo zagotovo, veliko zgodb pred to tekmo, tudi kar se tiče samih sprememb v začetni postavi. Še brez gola v tem prvenstvu. Preteklosti jih je sicer dosegel 7 napaka, zdaj Kidričanov in tole je uspel Mrežar obraniti. Močan poizkus Marina, kakšna napaka v zadnji vrsti. To je bil prekršek nad Kočarjem, Matkovič v skladu s pravili pušča prednost, žoga je prišla do Kodermana, Bamba Suso. Vrnil se je po 6 mesecih igranja v drugi avstrijski ligi. Priložnost zdaj za Aluminij. Tekal je z desne strani Svržnjak. Dobra zamisel, ampak prestregli so tole podajo Ljubljančani. Zdaj pa Čelhaka lepo Ananuju na desno stran. Precej prostora ima Ananu. Predložek pred vrata, Olimpija vodi. Strelec je Marin. 18. minuta se je začela v Kidričevem, ko je Ananu, ki je imel resnično morje prostora, nameril s podajo proti Marinu. Slednji pa je žogo poslal v nebranjeni del mreže. Tule seveda tudi eden od Olimpijnih navijačev, ki si bo še malce pobližal z daljnogledom želeni kader, pa tale akcija Ljubljančanov, lepo izigrano. Čelhaka je lepo opazil prostega Ananuja. Ta je nameril s podajo, prepovedanega položaja ni bilo, Zeljkovič je držal tule v igri. Onih uspel je ekipo, tako kot tudi Fede Besone, pripeljati tudi do četrtfinala slovenskega pokala. Zdaj je priložnost za Oforija, Ofori, Motika strelja, ostaja 1-0 za Olimpijo, blizu je bil zdaj Nemanja Motika. Kidričani po dolgem času znova igrajo doma, 28. novembra. Lani so se na zadnje predstavili svojim gledalcem, ko so se v dvoboju s Primorjem rašli brez golov. Motika, krasna podaja, 2-0, strelec je Nemanja Motika. Nihče se žoge na koncu ni dotaknil, lepo zavrtinčena podaja pred gol. Dva nogometaša Olimpije sta šla v skok, zagotovo vplivala na reakcijo vratarja Mrežarja. No in na koncu se je zatresla mreža. Še enkrat Aluminija. Zadovoljstvo Olimpijnih navijačev tu v Kidričevem in zdaj imajo Ljubljančani že lepo prednost. Zdaj se bolj spominja na tisto, kar smo videli že v prvem delu sezone, ampak počakajmo še na morebitno potrditev, kajti štirih tekem boste seveda v prenosu lahko spremljali tudi na Sport klubu. Olimpija ima novo priložnost. Marin je v kazenskem prostoru, Marin strelja, Mrežar odbija, Ofori potem poizkuša. Žoga bo za vratarja Aluminija. Materijala, kot radi rečemo, je na klopi Aluminija, če bi bilo potrebno osvežiti napadalno vrsto, pa tudi na sredini, recimo Tomislav Jagič, ki se počasi vrača po poškodbi rame, ampak Suso je zdaj zadev. Kot da sem ga nekako izzval z manjšo kritiko, da se še ne znajde najbolje v Olimpijinih branilcih, je zdaj prav Bamba Suso v 37. minuti Kidričane ponovno vrnil v igro. Klonil je tudi Matevž Vidošek, kar seveda ni najlažja naloga za nasprotnikove napadalce, ampak uspelo je Bambi Susu. Veselje jasno. Kakršnekoli nevarnosti za gol Matevža Vidovška v tem drugem polčasu. Olimpija je imela nekaj, recimo temu pol priložnosti. No, tole je zdaj priložnost za Aluminij. Sajtoski pa si žoge ni najbolje zaustavil. Sicer bi bilo tole še kako nevarno.
Drsnilo je Blanku, igrišče je vse težje, proti napad Aluminija, Svržnjak je krenil, desno ima Kodermana, Svržnjak čaka Sajtovskega, Svržnjak strelja, ostaja 2-1, vse je na koncu storil sam. Poglejte, kako se bori Ristić, odlično, zdaj Ristić še ostal na nogah, 4-2, Marin gre sam proti vratom, Marin in skušal je zaposliti Kojiča, toda ne dovolj dobro, da bi slednji žogo potisnil v prazno mrežo, še ena priložnost za Marina, tudi tega niso izkoristili Ljubljančani. Tomislav, tekma, ki bi se lahko končala tudi drugače. Aluminij je odigral, lahko rečemo, kar enakovredno partijo Olimpiji. Kako je bilo vse skupaj videti na igrišču? Ja, evo, bila je teška tekma, dosta težak teren. I kako ste rekli od početka, mogla je tekma otići i na jednu i na drugu stranu. Moram svojim dečkima čestitati za borbu i za sve. Nažalost, danas nismo uzeli bodove, ali mislim da ovo može biti tekma koja nam treba biti za prema naprijed i da u svaku sljedeću tekmu ulazimo sa ovakvom energijom i probamo osvojiti bodove. Kaj je morda zmanjkalo v tem drugem polčasu, da bi prišli do tega drugega zadetka za izenačenje? Pa imali smo te neke prilike, poluprilike, možda da smo bili malo koncentrirani u završnici, ali to je nogomet. Možda neke odluke u prvom poluvremenu nisu bile u našu korist, ne bi ulazilo u to, ali idemo dalje, za nama je tekma. Ta sljedeća tekma je za 2 dana u Murski Soboti i to je to. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Marko, tudi za vas podobno kot za Matevža prejšnji teden. Čestitke, dobrodošli nazaj. Za vami je težko obdobje, pa me kar zanima prvih 90 minut, kakšni so vtisi? Pa vtisi so fenomenalni. Končno lahko rečem po skoraj 11 mesecih povratku na igrišče. Jaz mislim, da je bila zelo to težka tekma, težek teren, ampak sem zelo vesel, da sem spet nazaj. Vsi veste, da je Aluminij zahteven nasprotnik, da tu nikomur ni lahko. Tako ste se tudi lotili tekme, vodili z 2-0. Kaj se je potem zgodilo, da se vse skupaj malce zapletlo? Pa jaz lahko rečem, da smo se malo preveč sprostili, nismo bili več pozorni, toliko fokusirani in to je bila cena, ko smo mogli plačati ta en gol. In ja, pol smo do konca lepo odpeljali tekmo. 6 točk za začetek pomladi, glede na situacijo z prvega dela, ko vemo, ni bilo tako, kot ste si zamislili. Verjetno lepa vzpodbuda za naprej, zdaj pa sledi res pravi test derbi s Celjem. Ja, mislim, sezona se je začela zelo dobro, oziroma polsezona. In zdaj, v nedeljo, bomo pokazali Celjem, kaj smo popravili in v katerih segmentih smo boljši. Najlepša hvala in srečno. Najlepša hvala, vse. Gospod Arsič, marsikaj dobrega na igrišču, na koncu pa brez točk na tekmi z Olimpijo, tekmi, kjer ste bili ves čas v igri za točko, morda celo za 3. Kako ste vi vse skupaj videli? Videl sem zelo podobno kot vi. V prvem polčasu smo mogoče bili malo preveč spoštljivi v nekih posamičnih zadevah. Drugi polčas smo se stabilizirali, tekmo imeli povsem pod kontrolo. Olimpija je bila dosti neaktivna. Ampak še premalo smo pokazali te želje v igri proti naprej. Kljub dobri kontroli na igrišču menim, da si nismo zaslužili to tekmo izgubiti. Vse mejne odločitve so šle na našo škodo. Ne vem, verjetno imamo dvojna merila, glede na to, da smo v prejšnjem krogu videli naš gol razveljavljen na enak način, ki ga nasprotnik danes dosegel, ampak to ne zmanjšuje njihove zmage. Mi bomo se ukvarjali sami s sabo in probamo se izboljšati že jutri. 2 poraza, ko je marsikaj dobro na igrišču. Kako fantom nekako zdaj povedati, ni bilo vse slabo, daleč od tega, ko je na računu po 2 tekmah nič točk? Pa sigurno se bo vrnilo. Delamo dobre stvari, fantje se zalagajo, do dobrega rezultata nas ločijo detajli, nijanse, ampak jaz verjamem, da se bo slej ko prej tudi to vrnilo. Razveljavljen zadetek Koruna, kako ste videli tisto situacijo? Sodniki so se odločili za prekršek in potem je to prekršek. Ampak videli smo tudi že zelo podobne situacije, ki so bile dosojene v drugačni smeri, ampak tako je, ne moremo nič. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Mr. Bessone, important
victory against a tough opponent. You knew before the match, you said it yourself, it's going to be tough. It was. How did you see the match? Well, I think we did it difficult today. We've been much better than last weekend. And I'm really happy, very positive. Why? Because every week, every day that is passing, I can see the team better and better and better. And today, as I said previous to the game, tough opponent, tough pitch, tough place to come and win. Today we were very solid. It's true that we were lucky because they had the opportunity to score the 2-2, but I think in the end we had so many chances to score. We didn't do it. I'm not saying to have an easier game, but probably if you score one of these chances, it would be a little bit easy. For sure, better in transition today, more calm of the ball. But how much of improvement is still needed for you to be completely satisfied and for the matches such as, let's say, against Celje, because it's going to be opponent with even more quality? Well, obviously, we need to go step by step. I told you always as well that this is about time. You know, sometimes managers, we don't have time, and now I'm having time. I feel very comfortable. I feel that the team is understanding every single moment. We were suffering. I told you this in my first press conference that you asked me what I can change, what we can improve, and we did it because in these transitions we are suffering less. We are very good in that. So after, obviously, to feel myself a little bit, let's say, happier, we need to try to score and finish the chances that we create. We, the media, are often saying when we are looking at the Olympia squad, and we saw it again today, you mentioned clinical finishing, that maybe now you had only Pedro Lucas in the squad, proper striker. He is injured. It's not that serious, but still maybe also something to think about at the end of the transfer window. There is still some time. Does Olympia need another striker? Well, in my opinion, I told you this also in the first day. We have Antonio Marin. We put him there as a striker, and I'm really happy. Also, he had today so many chances. He scored a goal, and I'm really happy. Also, we have the option to put Koic in that position that he feels comfortable. So at the moment, you know, Pedro Lucas, we are going to see if he's available for Sunday. But if it's not, you know, we have enough quality. You mentioned also to me that today it was so many changes in the squad, and you could see that you couldn't feel the changes, you know, and this is something really important, not only for the club, as a team. You know, everybody is ready, everybody is focused, everybody is in the same way, in the same direction. Thank you very much and good luck. Thank you so much.